Assalamu alaikum aziz teleseyirciler, haberler vakti keldi. Studiyada men Lila Vidjat çalışam. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Tavrida adlı Umumrusiya umumtasıl forumunu ziyaret etti. Aqyarda Ruski reaktor adlı bayk show o'tkirildi. Qrimda Sudaq yanında yuz bergan qazaning epis aqibatlari yo'q etildi. Baxchisaray rayonining Muarkur ko'yida an'anaviy qo'ydishlar qurushuvi olib kechdi. Qrim futbol birlashmasining Premyer Liga chempionati boshlandi. Bu va diğer meseleler haqida yayınımızda seyr etib bilesiniz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Tavrida adlı Umumrusiya umumtasıl forumu ziyaret etti. Devlet yol başçısı yaş istidatlarının suallarına cevap verdi. O kino sahasında yanı gaylerge kol tuttu. Bu yerden Hasan Abibulayev. Ersiне forumga cho'q inson to'plana, chalg'ıcılar, aktyorlar ve rejissyorlar ishtirok etgan smena en rag'batli sayla. Tamam bu forum smenaning en yaxshi ishtirokchilarini to'pladi. Здесь этот форум дает возможность заявить о себе, о том, что ты делаешь где-то там в удаленном месте, так и в столице. Да? Здесь все мы объединяемся и делимся друг с другом опытом. Prezident tashkilotchilarining ve forumning ishtirokchilarining formal olmagan muhitda suhbat kechirdi. Cho'q meroqli savollar seslendirildi. Sankt-Peterburgdan kelgan Georgiy Fyodorov prezident mamlakatning Берлигенде НСАСын нені сайғына ақта мерақланды. Расскажите, каково быть художественным руководителем такого большого оркестра, как самая большая страна в мире? Партитуру смотрит, да. И что в этом руководстве оркестром самое главное? Самое главное — порядочность. Вот в моем оркестре. И любовь к тому, к тем, точнее, ради кого ты работаешь, и к тому, что ты делаешь. Без этого невозможно добиваться никакого успеха. Devlet yol başçısı Urbada o'z uslubini addiy ama faaliyeti için uygun deb saya. Yaşayışta ise onaytlı ve zarif olmagan urbalarını seviyor. Как вы рассматриваете свой стиль, как вы его видите? Стиль у меня самый простой, деловой. Он, по-моему, одинаковый у всех людей, которые занимаются моим видом деятельности. Ну, примерно одинаковый. А в быту я стараюсь так быть, ну, попроще, вот как сейчас, чтобы было удобно. Ну, конечно, хочется, чтобы это было и как-то элегантно, красиво. İcazsız da olmadı. Rusya prezidenti addetten tış hediyeni kabul etti. Volontyor yaramadanın bala evinde terbiye alğanlarının ellerinden yapılgan kaplançıqını hediye etti. Kız bildirdi ki Kırım'da bala evlerinin iş alıp bara. Anda balalar böyle oyuncaklar yaparlar. Мы хотели бы вам подарить его от лица детей, и чтобы он стал вашим личным талисманом, который поможет вместе двигаться вперед. Вот они мне такую игрушку замечательную подарили. А что я могу им подарить? Что нужно для этого центра? У нас сейчас это все хорошо развивается в Крыму, и я правда рада, что все так получилось, потому что сейчас есть подъем, и в волонтерском движении тоже. Сергей Ильич, скажите мне потом, да, что я мог бы подарить этому центру, хорошо? Tavrida Genç Tahsil Forumu Kırım'da 3. sefer keçirildi. Anane olarak istidatlı yaşlarını ve çeşit sahadaki mütexassislerini toplayıp, bu dizayn ve mimarcılık, edebiyat ve tarih, tasviri sanat ve muzika, kino ve multiplikasiya, muzey işi ve jurnalistika gibi sahalar. Forumun esas maksadı icali gençler sayesinde mütexassis topluluklarını teşkil etmektir. Hasan Abibulayev, Edem İsmailov, Millet Teлеканалы. Rusiya Federatsiyasının prezidenti Vladimir Putin Koktebel Jazz Party юбилей festivalinin yekunlanmasını ziyaret etti. Devlet başı bir eser icra etilmezden evvel sanaga çıktı. Onu seyircilerge muzikanın büyük aveskarı ve en evvela Rusiyanın prezidenti olarak takdim ettiler. Jazz aveskarları için onun peyda oluvu sürpriz oldu. Prezident kelgenlerini selamlap festivallerinin teşkilatçılarına teşekkürler bildirdi. O qayd etti ki 15 yıl devamında Koktebel Jazz Party sahasında tahminen 1,5 dünya jazz takımları çıkışta bulundular. Музыка – это такой язык, это и есть вот эсперанто, международный язык, который не требует перевода. Он объединяет людей. Большое спасибо нашим гостям, всем музыкантам и устроителям. Поздравляю вас с этим праздником. Всего доброго.
Ақярда русский реактор адлы байк-шоу өткерілді. Ел тәдбір Гасфорта дағында олып кече. Мұсафірлеріні фаер-шоу мотоциклерде трюклер, каскадерларының ве эквилибристлерінің чықышлары бекледі. Бокс бойынша орта чықы категориясында дүния чемпионаты сержелерінің диққатыны желпетті. Белі рок тақымлар музыкаль программада іштірак әттілер. Қырым Жемқориятынан башы Сергей Аксенов тәдбірінің ән парлақ қысмыны зерет атты. Оның айтқанына көре, русский реактор байк-шоу «Ночные волки» адлы мотоклубның тәшібісілі өткерілді. Ребятам огромное спасибо. Хорошее патриотическое мероприятие, направлено на нормальный результат. То есть, так что вот сегодня видите вся молодежь здесь. Я поддерживаю и буду поддерживать проведение и в Крыму, ну в Севастополь. Здесь губернатор есть, он сам занимается этими вопросами. Но тем не менее, на самом деле, это мероприятие нужно всем, нужно всей стране. Так что позитивно, нормально, хороший драйв. Қырымда судақ янында юз берген қазанын эпосы ақыбетлері йоқытылды. Хатырлатамыз, кечкен жұма күні судақ кефе трасса yolunda күчлі сел машиналарына ювып, бір обаға топлады. Шерде әмде бір sıra биналарына сув басты. Қаза нәтижесінде онларca мескен ерлерде энергетик темінлев бозылды ве чоқтан-чоқ evler ышықсыз қалды. Bizim телевизион тақымыз бұл ерде болынды. Судақта ярамай ава ақыбетлерінің йоқ етілуі девам ете. Қасаба районында күчлі сел кечті. Қазадан Энзеде араба айдавчылары зарар көрділер. Ташлар или қарышық чамур yolға ақып келді. Бұл қорқыншылы кадрлар Сувук Сала, яни Грушевка ве Судақ арасындаки yolda бұл геже чықарылды. 18 километрде Тарақташ Кою районында шиддетлі сел ақымы олды. Чамур тоналары или сув машиналары ойынжақлар кебі yol четіне атырды. Машиналар içinde bulunған инсанларны құртармақ керек олды. Тамам бұл ерде тоналарнен чамур yolға ақып тұшты. Нәтижеде машиналар домино кыбы сыраладылар. 200-ден зияде инсан тахлие етілді. İnsan ölümleri olmadı ve bunu mucize deyip saymak mümkün. İnsanlar haflı zonadan vaqtında tahliye etildiler. Yakın yerleşken evlerinin 76 sakinini vaqtınca donatılgan punkta yerleştirdiler. Kaza neticesinde 40'tan ziyade evini su bastı. En ziyade arabalar zararlandı. Все остальные машины вот как друг на друга громоздились. И вот тут получается здесь порядка 15 машин, там 5 машин друг на друге, еще дальше 5 машин друг на друге. Более сел күчлі яғмұрның ақыбеті олды. Более вазиетке курорт қасабалар жұма әртесі геже ұғрадылар. Сув оғадар чоқ әдіке машиналар соқақлар бойу санги ялда әділер. Здесь началось поток селевой с гор пошел, и вот эта вот вся волна просто перехлестнула через забор. То есть образовался огромный поток, по которому машины просто начали синхронно плыть. Страшно, конечно. Представьте, женщины, дети, которые машины на бок, они вылазят через окна, беременные женщины. Қазан нәтижелері или көрешіні құртарыжылар ве коммуналь қызметлер девам етелер. Сув басқан азбарлардан сув чықарыла арабалар чекіле. Для того, чтобы такого не было, во-первых, тот, кто обслуживает эту дорогу, Автодор, да, должны эти все ливневки обслуживать должным образом, в случае необходимости их реконструировать. Мы на сегодняшний день разрабатываем генеральный план городского округа Судак, и один из разделов генерального плана есть у нас инженерная защита. Проводится работа на данный момент в 4 мобильно-оперативные группы по ликвидации чрезвычайных происшествий, по откачке воды. Шымды трассада yol açıldı. Электрик темінлев ғарыдан тікленілді. Акимиет қаза кетірген зарарға қымет кесе. Синоптиклер айтқанына көре, бұл районда әнді күчлі яғмұрлар яғмасы бекленілмей. Лилия Виджат, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Қырымда йылдырым урғаны себебінден Русия Федерациясы сағлық сақлав назарының меслиятшысы Игорь Ланской елі қолды. Таздықланмаған мәліматларға көре Осудақта Генуэзский шлем адлы фестивальде болынған адам. Ось көзінден көргенлер айтқанына көре Игорь Ланской қыз көлесінде болынғанда оның жеп телефона чалды. О жива бермеге қарар алды ве тамам шу вақыт қаза юз берді. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек Русиялерге миграцион олмаған визаларны тоқтатылуы или вазиетна тевсір етті. Мебусқа әтті ки Русиялилер Америка мақсулатлары олмаса да яшарлар, чүнки Русиялилер үшін намуз бұйық емиет ташый.
В России много проблем, это без сомнения, но слово «достоинство» российская нация всегда ставила на пьедестал почета. И очень жаль, что официальный Вашингтон, как хирург перед операцией, пытается зондировать пациента на предмет болевых зон. Разумеется, американские санкции для нашей страны болезненные, но я бы сказал оскорбительные. А оскорбления российская цивилизация не прощает никому. Yol nakliye kazası neticesinde 2 insan yaralandı ve 1 insan helak oldu. Fajia Akmejit'nin şimali taraftaki çıkış yerde yüz berdi. GIBDD hizmetinin malumatına göre Ford arabanın aydavcısı yoldan ketken zaman ogdeki maşına aylanaydı. Ford'un aydavcısı çatışmadan kaçmak için karşı yolga çıkmağa mecbur oldu. O vakit ise karşıdan VAZ arabası keleydi. Onun içinde koranta ana, baba ve bala bulunaydılar. Alınған yaralardan kadın şu yerde vefat etti, baba ve bala hastahanege yetkazıldı. Şarapçılık inkişaf etti. Koktebelinin yanında 30 köyünde yanı leha ömürge geçirildi. Lehanın adı Kırım Cumhuriyeti'nin mülkiyeti esasında şarapçılıkının inkişafı. 2 yıl devamında investor müessesinin istisal bazasını yanatılıp yetiştirdi. Bundan gari termotsek garidan tamir etildi. Şirket endi hazır mahsulatlarını hazırlay ve sattı. Köy hocalık sahasında texnika satın alındı, yanı yüzüm bağları saçıldı. Bu lehaga 1,5 milyard ruble masraf etilmesi planlaştırıldı. Ananevi ameli süslü ve tasviri sanatı garidan tiklenili. Halk esnafları ve zinatları rağbetleştirildi. Akmejit rayonun Nikolaevka köyünde Ustalar Cumhuriyeti yani Respublika Masterov adlı festival olup geçti. Yarımada sakinleri ve misafirleri için çeşit master-klasslar olup geçti. Это прялка. Наши бабушки, прабабушки пряли только так. Берется шерсть, вымывается, вычесывается. Потом прялка, большое колесо. Вращательное движение передается на катушку. Akmejit ve Akmejit rayonunun icadi takımları konsert geçirdiler. Merasimde 2. basamak Umumrusiya Krımskaya Mozaika adlı festivalinin galipleri takdirlendi. Hatırlatamız, festivalinin sonki basamağı Sudak şehrinde sentyabrının 29'dan oktyabrının 2'sine kadar olup geçecek. Бахчисарай районының Маркур кöyünde ananevi көйдішілер көріші болып geçti. 100'den ziyade insan dostane ve iyi keyif muhitinde көріштілер. Adettince көрішів дуанен başlandı. Markur köyünün sakinleri 9 yıl devamında Yarımada'nın bütün köşelerinden kelip tuğan köyde toplaşalar. Herkesini köyünün sakini İsmail Asanov toplay. O bildireye ki көрішівге kelgen insanların sayısı yıl-yıldan çokça ola. Айтқан еді, bunu devam et oğlum. Koydeşler konuşmalarını geçirmiyor. Anamın sözünü tutamıştı. Markur koyu Bahçesaray dağlarının arasında yerleşi. Markur sözü Kırım Tatar tilinden boynuzluk koy manasını taşı. Çok insanlar için bu görüşevler sürgünlükten evvel bilgen dostlarını, soy soplarını ve tanış bilişlerini görmek için imkandır. Saniye Zeytullayeva koydeşler görüşevinde birinci sefer. O yakında babası mında doğan akta bildi. Saniye babasının evini ziyaret etti. Авес етіп келдім, мына бұл кой мен бабам doğan yeri екен. Мына бұл evчik, мына прям yakında. Babam evi екен. Femiye Cebbar bu koyda doğdu ve okudu. Kaydete ki onun en baktlı bala hatırlavları bu koynen bağlı. O ersen yeminde kelip torunçuklarına bu koyunun tarihi akta hikaye etti. Herkesin özün bir adeti var edi. Bir-birinden konuşuyorduk, pek merhametli halk edik. Edi halkımız. Yaş-yaşnen, kart-kartnen. Muzbet duygular, tekrarlanmaz suratlar ve tesirli dakikalar. Çok usları için bu akıqi bayram. Herkes nevbeteki görüşünü sabırsızlıkla bekley. Sultaniye Istakayeva, Gulcan Mambetova, Ivan Yevdokimov, millet için. Kızıltaş çempionatının 1. oyununda iştirak etti. Bahçesaray rayonunun Han Eli köyünde yerleşken Skiv stadionunda Kırım Futbol Birleşmesi'nin Premier Liga çempionatı başlandı. Premier Liga'nın Bahçesaraylı Kızıltaş takımı ve Akmejitli TSK Tavriya takımı oyun geçirdiler. 1. maç devamında Kızıltaş kapılarına rakipler 3 gol urdular. Oyun gergin muhitte geçti. Tavriya takımına episi gollarını futbolcu Evgeniy Odintsov urdu. Kızıltaş'ın yekeni golunu ise 69. dakikada Alexander Morov urdu. Kızıltaş takımı için Premier Liga çempionatına 1. oyun 3-1 sayı ile yekünlendi.
В первом тайме было тяжело собраться психологически, во втором тайме вроде начали бежать, как бы создавать моменты. Но тем не менее результат на табло. И понятна ситуация в команде, понятны те моменты, над которыми надо работать. Қызылташлылар эпосы хаталарына түзеттіп, яны ойында яқшы нәтижелер көстермеге ниет етелер. Әнді келечек жұма ертесі күні Қызылташ футбол тақымы Кезлев тақымынан ойын кечірəcек. Acele haber, Qrim Cumhuriyeti boyunca Rusiya Fevqulade vaziyet nazarligi haber etdiki, avgustning 22-23 kunlari Qrimda ağır hava şaraitlari beklenili. Ko'mer yerlerde sağanıqlar, bo'ronli yağmurlar, yeri burchaq, yel ve hava harorati 8-10 derecagacha eksilajagi taxmin etildi. Bu sovuq atmosfer frontining bog'liq. Muhim vaqalar yada problemli vaziyetler aqında qo'shma 736 52 79 97 95 numeraga telefon açıp ayta bilesiniz. Eğer de haberlerinin canlı çıkışına kaçırsanız, olarını Facebook, Vkontakte ve Odnoklassniki ijtimoiy ağlarda baqa bilesiniz. Bu noktada yayınımız sonuna yettim. Evlerinizge daima iyi haberler gelsin. Bizle olunuz.